Every mark is a minute of freedom. If you can, support. If not, share. Znači, moja jutarnja rutina počinje s tim što prvo, znači, presvlačenje, oblačenje, jutarnja higijena, transferna kolica i obavezna kafa, pa tek onda možemo početi dan, ali inače personalna asistencija mi je potrebna 24 sata, a sada koristim neki minimum od 6 sati, a ostalo dopunjava porodica. Pa konkretno jučer recimo sam bila na 2 sastanka, između toga sam otišla na infuziju. Bez personalne asistencije ne bi mogla ništa od toga. Znači morala bih se oslanjati na porodicu i prijatelje i njihovu dostupnost, a znamo kako to izgleda kada nas niko ni za kog nema vremena. Mada jednostavno čovjek se ne osjeća, iako znači svi su tu, željni su da podrže, ali ne mogu jer jednostavno nema vremena, a ti moraš da moliš za pomoć, a to onda nije sloboda, kako naša kampanja i kaže. You can support the campaign by making a donation through our bank account or via PayPal.